Muhimu sana kwetu kama Wakristo. Tunaadhimisha na tunakumbuka mateso na kifo cha Yesu. This is a commemoration of crucifixion and death of Jesus Christ. Sisi kama Wakristo ni wakati ambao tunataka kujinyima, tukose, tujitolee, tusaidie wengine wale hawana chochote. This is a day that we are fasting and readily be available to support others. Na kwa Wakristo wenzetu tukiadhimisha haya, tukumbuke maajibu yale tunawatakana kuwajibika katika jamii yetu kama Wakristo, kusaidia wale hawana kitu na pia tusaidie nchi yetu. Tuwe na amani, tukumbuke Yesu alikufa kwa sababu yetu. Katika sala tunayoomba leo tunakumbuka yote Yesu alipitia ni kwa sababu yetu. Kwa hivyo tuwe watu waadilifu, tuwe watu wa kujali wengine, tusikuwe tunajitakia. Siku kama ya leo sisi tunapitia haya, tunapitia siku yote, leo hatukuli. Vile tunatoka hivi tunamaliza jioni, tunaenda tukiomba sala, vitu zote tukiadhimisha yale Yesu alipitia. So imizo kwangu kwa Wakristo na nchi yetu, tuwe watu wenye maadili mema, tujali wengine na tuwe tunakumbuka yale Yesu alipitia kwa ajili yetu. Ni lazima kama sisi Wakristo tuombee nchi yetu. Tunafuraha sisi kama Wakatolika kwa sababu viongozi wa kanisa yetu, the Catholic bishops, wamekuwa mstari wa mbele kuombea amani katika nchi yetu. Wamekuwa mstari wa mbele kuomba kila mtu awe anafuata ukweli. Tuwe ni watu wa ukweli, tuwe tunafanya mema, tutende yale ambayo tunahitaji kutenda kama Wakristo. Tusitumie mambo ambayo inaharibu maisha ya wananchi. Hiyo tukiharibu katika nchi yetu tunakosea pia Mungu. So tufanye mambo mazuri ya kusaidia nchi yetu.